and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh And dwelt amongst us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. let us pray. For Forth we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
For the thanksgiving of Remigio and Carol Pangan and family, Roy and Josie Espiritu and family, Amelia Malig and family, Noel and Cherry Caballero and family, Odi and Luz Kiambao and family, Ramos siblings and family, Rogelio and Rosie Rillon and family, Amando and Monica Isidro and family, Socorro Garma and family, Tony and Helen Gozun and family, Joel and Mary Ann Soliman and family, Flor Matias and family, Rainier and June Maliwat and family, Alfredo and Amelia Julian and family, Cabalya family, Carol Ramoneda and family, Lorna David and family, Raquel Salonga and family, Danilo Galang and family, Irene Legutan and family, Frederick Tongyo, Bon and Tina Tongyo and family, Rex and Meg Tongyo and family, Edwin and Marites Tongyo Halayay and family, Tony and Rose Gopez and family, Jaime and Adena David and family, Clafel Benjola and family, Noel and Jean Reyes and family, Jojo and Janet Villanueva and family, Chris Ray and Charito Nera and family, Lina Toledano and family, Jesus and Rosario Briones and family, Marisa Roque and family, Bernie and Wilhelmina Santos and family, June and Shirley Salangsang and family, Ronald Alderete and family, Robert Alderete and family, Architect Ronald Ocampo and family, Attorney Christian Kailao and family, Bobby Asuncion and family, Christopher Alcoreza and family, RJ Masbang and family, Lawrence Gutierrez and family, Don Marfe Co and family, Benjamin Gabis and family, Kian and Kenneth Carrion, Josuel Pamintuan, Raymark Gonzalez, Rameses Manalo, Christian Gabun Lakap, Mac Velasco and family, Jason and Myla Carrion and family, Tony and Josie Guevara and family, Abet and Remy Macapagal and family, Carlos and Rose Simbulan and family, Marilu Pasion and family, Zardas and Luz Medina and family, Imelda and Clifford Ray Umali, Lisa, Kate and Ram, Ramon Ramoneda and family, Jojo and Det Timbang and family, Teresita Siringan and family, Teresa Machag and family, Edgardo and Beth Palo and family, Carmelita Ocampo and family, Kim Dayrit and family, Romana Reyes and family, Orling and Ana Benitez and family, Chris and Julie Benitez and family, LV De Leon Maniti, Chris and LV Cristales and family, the Parish Pastoral Council, Zumba Friends of St. Jude. For the birthday Thanksgiving of Alma Adriano, for the safe travel of Gerlanco Katap, Del Verson Isidro, and Gina Tumang. For the special intentions of Mary Manette Pineda, Nelson Dampil, Dick and Helen Galang, Ella Gomez, Eleanor Ventura, Jonel Pamintuan, Pauline Dayrit, Socorro Garma and family, Royaline Ann and RJ, Rolly and Eder Nicdao, Bernice Gutierrez, Camille Angelica Nuki,
Benedict Gerald Razon, Cristina Millier, Patricia Foronda, Romel and Lori Medina, Rashid Medina, Anton Reyes, Merly Ilagan and family, Rizal Manalili and family, Juanita Siron, Corazon Galang, Rex and family, Princess Margaret, Micaela Alderete, Jamaica Sanchez, Joseph, Zeline and Jairo Ong, Jim Patrick, Katrina and Zion Ong, Cherub Kalilung, Rizal San Pedro, Finding Good Every Day by Kido. For the speedy recovery, good health, and complete healing of Sister Benita Reyes, Remigio Pangan, Melissa Villanueva, Ronnie Reyes, Perry Deirit, Rose Tiglao, Milger and Antoinette Javier, Clarita Doruelo, Irene Otencio, Pauline Deirit, Benita Mataba, Josie Palafox, Emeline and Takaw Inoue, Hiroshi Sinohara, Luz Ko, Danny Madrid, Raul and Menzi Santos, Gemma Cancio, and all our sick relatives and friends. For the guidance and protection of the Holy Spirit, for the family of Annie Razon, family of Antonio and Josefina Guevara, family of Alfredo Jr. and Amelia Julian, family of Bert and Angie Bautista, family of Imelda and Clifford Ray Umali, family of Eusebio and Norma, and family of Andrea David. And for the eternal repose of the souls of Manuel, Teresita, Mark Louie, Juanita, Cesar, Marian, Merla, Olga, Cristeta, Mariano, Mark Romuald, Arsenia, Rodolfo, Siriaco, Emiliano, Nieves, Perfecto, Paz, Jose, Trina, Perla, Benedicto, Rodrigo, Felicidad, Maricon, Lionel, Oliva, Daisy, Cesar, Oscar, Wilma, Walter, Ana Maurin, Maria Cecilia, Dr. Kenneth Tristan, Amando Sr., Estela, Narciso, Villa Hermosa, Walt, Federico, Demetrio, Belen, Danilo, Emelita, Rolando, Lai, Richard Jules, Zar Noel, Agaton, Consolacion, Eloy Sr., Purita, Rosette, Gregorio, Raul, Ruben, Leonila, Salvador, Estrella, Mark Kevin, Joaquin, Narciso, Milagros, Epifanio, Maria, Corazon, Mirna, Mario, Lourdes, Lourdes David, Alvin, Cristina, Rolando, Herminio, Severina, Javier, Imelda, and all the poor souls in purgatory.
Lagyo naningig pa, ang poning anak, ang poning banal, ay Espiritu. Amen. Ing grasya ning ginutang Yesu Kristo, ing lugod na ning Diyos, at ing sala ning banal ay Espiritu, manatili kaya kayungan. At keka antimurin. Piyesta ng San Lucas ngeni, ing metong karing evangelista. Pero keti king St. Jude, at intapang metong pagmasusyan ngeni, iya pining enthronement o ing pangatrono ning larawan ning kakatang patulunan ni San Judas Tadeo. Gampanan tayo po ngeni, ing pamaglukluk, king mal alarawan, laro at petition urn ng San Judas Tadeo. Ikanta tayo ngeni, ing to kneel at thine altar. Kaluguran kong kapatid, mitipon tamo ngening kabengyan, ban parangalan tayo, ingke katamong patron, San Judas Tadeo, kapamila taning pamipuk kingkeyang altar. Ngening pupugayan tayo, San Judas Tadeo,
ing talasuyo ning Diyos, antimong kay katamong patulunan, ning kay katamong parokya, makyapos tamo king kayang alimbawa, at tayimtim tamong makiramdam king amano ning Diyos. Manalangin tamo, ban kapamilatan ting kayang panalangin, akam tantamo ing kabanala ning biye, at malalam akasalpantayanan, kapanaligan at lugod, ngening pagkapilitan tamong gawan, ing kaburyaning Diyos, karing sablang bagi. Ing larawanan ning pakamalan tamong San Judas Tadeo, pawagana at papakit, ing kakatamong kasalpantayanan, kingapong Ginu, paganakana niti, ing lugod na ning apong Ginu, kaya katamo, kapamilatan da ring mabilang mala, pagkalob na king kelambatan na ning panahon. King pamamilatan ng San Judas Tadeo, dedi sanang mala, pasiknangan at palalaman daing kaya katamong pamaglapit kingapong Ginu. Ngening mamaus tamot manyawad kalam, king kang San Judas Tadeo, ing patron tamo, iya sana ing mumunang dapat tamong apusan at king puso tamo ing larawan na sana ya ing gawan tang tanda ning kakatang kapanayan king pamanupad king kakatang misyon bilang Kristiyano. Manalangin tamo, o Ginu, ikang panibatan at bukal ning balang kalam ning biyemi, pamatulanda ka sana king malala makasalpantayanan mi ikeng kekang anak. Ngening tutrono miya king matas alugar altar ing mal ng larawan ning kekang talasuyong San Judas Tadeo sa sambitlan mi ing kekang alang kapupusan na kasalpantayanan at debosyon kaya. Paintulutan mo sana ngening titimid mi ing kekang debosyon king kekeng patulunan, ikami mismo mibayo sana ing biyemi at maging larawan na kami naman sana anting talasuyo at talatukina ning bugtong mong anak. Iti aduan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Viva San Judas Tadeo! Viva San Judas Tadeo! Viva San Judas Tadeo! Ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, king kakatas kataasan. Ligaya king Diyos, kakatas kataasan. Ligaya king Diyos, ligaya king Diyos.
king Diyos, Diyos kataasan. Ligaya king Diyos, bukuding banat, ikang bukuding Ginoo, ikang bukuding kataasan Yesu Kristo. Kaguming Espiritong banal, ligaya ning Diyos, ikaw. Amen. Amen. Manalangin tamo, o paming mayupaya, pinilime Lucas ay evangelista, ban ibulalag kapamilat aning pamanaral at pamanyulat, ing misteryo ning kekang lugod, karing pakakalulu, pisan metong mo sana king puso at espiritu, ring sablang liligaya king lagyo mo, at paintulot mo sanang ding sablang bansa, apakyabutan dang akit, ing kaligtasan mo. Iti aduan mi kapamilataning ginuming Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibiyat magari kambemo at ning banala Espiritu, Diyos, manggaman kingalanangga. Amen. Lukluk tapo at makiramdam king amano ning Ginoo. Pamamasang ibat, king kadwa ng sulat San Pablo, kang Timoteo. Pagkapilitan mo sanang makapagbalik agad, keni kanako. Likwa akong Demas, uling apalsintan ne, iting yato, at yungeni ka rin Tesalonika. Ikresente, Mintaya Galacia, Itito naman, King Dalmacia, Ilukas, Yamong kayabe kungeni. Panintunan me Marcos, at tukime keni, uling maragul, ing malyari ng asaw kanako. Pe papuntan ke Efeso itikwiko. Potang munta ka keni, pakidalame ing balabal, alikwan ko kang Karpo, karin Troas. Pakidala mula naman ding libro ko,
lalo na detang may gawa king balat. Maragul ing kasiran adepat na kanakong Alejandro, ing platerong tangsu. Ing Diyos, yan ang balang mablas, agpang king depat na. Mingat kakeya, uling titula ng usto, ing katang pamanaral. Alang sinaup ka na ako, king minuna kong pamikayarap, king husgado. Likwanda ko ring sabla. Patawaran o sana ning Diyos. Dapot, inantabayan ako ning Gino, at dininan sikanan, ban apasyag ko, ing amano ning Diyos, karing pagano. Ing amano ning Gino. Salamat, King Diyos. Dalit a pakibat, ing pakibat tapo, ding kakaluguran mo, ipamalitara ing ligaya ning kekang pamag-ari. Ding sablang lelangan mo, puryanda ka o Ginoo, at ding memalen mo, pasalamatan da ka. Ipamalitara ing ligaya ning kekang kayarian, at ing keyang kayupayan. Ipakilala doring sabla ding mayupaya mong dapat, ating marigaya ng kamalan ning kekang kayarian. Ing pamagari mo alang kapupusan, ari ka kapilan paman. Makataluiran niya ing Ginoo king sablang dapat na, at malam karing sablang dapat na. Malapit niya ing Ginoo karing sablang tapat mamaus kaya, karing sablang katutuan mamaus kaya. Talakad tapo, man parangalan ning Maya pabalita.
Itangan po, pinilira kong iba't kinyato, nga naning Ginoo, banlumot kayo at pasipamunga karing bungang manatili. Ginoo manatili ke kayo. At keka ang timurin. Pamamasa king maya pabalita agpangkang San Lucas. Ligaya keka o Ginoo. Memili ang 72 lalaki ing Ginoo at tinibod nung tidwa-tidwa banmon tang mumuna kaya king sablang lugar apun talana at nga nang sinabi karela ing palutan dakal lapot ding magobra di taklamo panalangin nyo king makibandi king palutan king padalayang dakala talapagobra bantipunan daing kayang pupul. Lumakad na kayo, tutubod na kayo, anting tupa, busal ding asong gubat. Eko magdalang pitaka, o supot magpalimos, o sapatos, at eko tuknang-tuknang kabang dalan. Kapilan man lungob ko king meto nga bale, sabihan niyo pa mo, kapayapan king baleng iti. Nung ing makatuknang ka rin, payapaya, manatili kaya ing kapayapan. At nung aline man payapa, ibawi yung binye yung kagalangan kaya. Manatili kayo king bale at tanggap kaya kayo. Mangan kayot minum king nanumang iyapag da kaya kayo. Uling ing magobra, sukat yang mibarayanan. Eko sana lipat-lipat tuknangan nung munta ko king sano mang balen at tanggapan da kayo, mangan kayo king iyapagdake kayo. Pakayapan nyo laring masakit ka rin at sabyan nyo karela, ing kayaryanan ng Diyos, malapit ne kaya kayo. Ing mayap ng balita ning kaya katang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Manupaya na pamong San Lucas, aliwayang pisabyanta mo nun kaya katamong pagmasusya na enthronement. This is my third enthronement Mass. Tutrono tani na naman niyapong Jude. Pilit kong mimisip metong masanting nga example, metong masanting nga alimbawa para king kaya katamong enthronement in such a way contradictory keng tuturo ng Jesus, keng parala ng Jesus, keng panlalawe ng Jesus, keng panugali ng Jesus. And for 2 consecutive years, komportable po tang sasabyan king salitang enthronement in such a way kasi mimisip kung aliwang salita bang kanita gamitan ng enthronement instead of in place of enthronement nga kung sasabi last year, if you can still remember, ing bili king tumpakan ing tumpak o kaya naman ing kabit pero matsuraya at inyang aliwang matsurang kabaldugan. Buti na mo this year, may nakit kong may kaisip kong meto nga masanting example na kumangilabot po tang gagamitan king salitang trono o enthronement. To trono tayang ni is St. Jude uling antiyang ari kailangan tamong samban ari kailangan tang
saluduan. O nung Yesus ari ne, pero bisang pasaludo, ampong pasamba. To trono tayang eni is St. Jude, uling antiyang ari, kailangan pagsilbian, kailangan suywan. O nung Yesus, ari ne, pero ebisang pasilbi, ebisang pasuyo, I did not come to be served. To trono tayang eni is St. Jude, ulingan tiyang ari, kailangan tamong i-please. Kailangan tang akwa lube, kailangan tang arwan. O nung yung Ginong Yesus, ari ne, pero bisang pa-please o payaru. To trono tayang eni St. Jude, uling antiyang ari no ne, uling antiyang sulug. To trono tayang eni St. Jude, uling antiyang sulu is St. Jude. Ining passage, iba't kang look, yang sinaw kanako. In order to make sense on this event that we are doing, enthronement ng Apong Jude. Nga nanitang passage, iba't kang look, alang manyinding sulu, kay ba't ibili ne, lalam ning kayang pagkeran. Nun ne, tutumpak ne king pibibilyanan, ban akit daing sala. So, nung tutrono tayo, king matas ay altar, is St. Jude, ngeni, nanuyawari o tutrono ya. Nano ing masanting alarawan o ba tutrono ya. Antiyang sulu i St. Jude. Antiyang sulu i St. Jude kasi maglakoyang takot kaya katamu i St. Jude. Maglakoyang takot ning dalumdum is St. Jude. Wari makanyanyang sulu. Isto nga ting sulu, milalako takot dadalana ning dalumdum. Makanyanya naman is St. Jude. King dalumdum, ayaw santang sakit. King dalumdum, ayaw santang board exam. King dalumdum, ayaw santang problema. Sa sopa nakatamong ilakoya iting takot. King sala ng St. Jude somehow, nung eman iti bilalako iting takot, mababawas iting takot uli ng St. Jude. Ayayarapan tayo, kambe ng St. Jude ing makatakot a sakit, ing makatakot a operasyon, ing makatakot resulta. Ayayarapan tayo, king pamanantabe ng St. Jude, ing makatakot a board exam, ing makatakot a results. Ayayarapan tayo, kambe ng St. Jude, ing makatakot a problema, ing makatakot a pigastusan. Anong ing sulu, lalako na ing takot ning dalumdum kaya katamu, makanyanya naman is St. Jude. Lalako na ing takot ning dalumdum, dadalana ning bieta mo. Tutrono tayang ni St. Jude, ulingan tiyang sulu is St. Jude. Nung makananong ing sulu, lalo yang sasala king dalumdum, makanyanya naman ka ni St. Jude. King dalumdum karinya lalong sasala. Palagay ko, agyang na sinabing St. Jude, palagay ko, during the darkest moment, king biyan ng St. Jude, na pa nga di nga pong ginu, take me out of the dark, my Lord. King, during the darkest moment ning biyan ng St. Jude, na pa nga di nga pong ginu, take me out of the dark, my Lord. Nung ali, sana maging santo. Palagi ko, ning panwala ng St. Jude, nyapin meging yang santo. Nga nanitang kasabihan, the stars shine brightest in the darkness, in the darkest of the night. Ing silbi ning sulu, eneng masala, eneng abak, eneng atsyeng aldo. Nune ing silbi ning sulu, neng madalumdum,
Neng bengi. Neng benging makatakot. Nga nang minsan, migsalita mo namang Jesus, ikayong sulu ning yato. O nung suluta mo, agpang kang Jesus, wari nang sabihan, pang bengi tamo. Pang darkness tamo. Alima mo pala yal, rin niyang pambengi. Aliwa mo pala rin king balibag, rin pambengi. Ita mo man pala pang bengi tamo. Ingke katang silbi, king darkness. King darkness like, biye ating problema, biye ating kabiguan, biye ating pamagkamali, biye ating masakit. Kabiguan po tang kami pasar. Masakit po tang ating kang sakit. Inya, nung ingke katamong gamit at yung king darkness, never ever ask, kapilan niya kaya milako, ingbiye ating problema ko. O ingbiye ating kabiguan ko, ingbiye ating masakit. Uling deng papalako tangaren, ilareng magpasala, kaya katamo, anting sulu. Eyo kakalingwan, the stars shines brightest in the darkest of the night. Katataw yan to, trono tayang ni St. Jude. Uling, antiyang sulu is St. Jude. Suluya is St. Jude kasi lawen niya St. Jude ng larawan na ingat syuket ang buntok na. Mangutang ko po tayo ko dimdam, makadyang makamike ko. Nanuya ingat syuket ang buntok ng St. Jude. Na? Makanya ning datang na ako yung kayong pakibat. Makanya niya po yung intindihan ko kayong pakibat. Nanuwi nga tsyo kayong buntok ng St. Jude. Api. Pwede mo naman sala. Pwede mo naman sulu. O, see? Ek man maglaram. Ako man bubolwan. O, yan yung katunayan, o. Nano mo po yung propiwa mo, ba't suluy St. Jude? O yan, anyapin tutrono tayo. Aliwa uing larawan, ano na itang katsuking buntok na tutumpak tayo, is St. Jude tutrono tayo. Uling ing sala na suluya is St. Jude, uling ing sala na ing api na yapining api ng Espiritu. Ing sala ng St. Jude, ing api ng St. Jude, iba't yaking Espiritu, iba't king api ng impyerno. Ing kanong sala, iba't king api ng Espiritu, tutumpakya. O ing sala, iba't king api ng impyerno, nananuya. May nanya naman yung microphone ko, pero balo ko malakas yan. Ulitan kaya. ing sala, iba't king api ng Espiritu, tutrono ya. O, ing sala, iba't king api ng impyerno, nananan niya. Papatdan niya ka, no? Di ala nang apiking impyerno nung papatdan niya. Na, sa salikot yaking lalam. Balik ang itang passage ng alangmanyan ding sulu kay ba't bili niya king lalam ning pagkeran. Anya, nung manyan di kong sulu at bibili king lalam ning pagkeran, nano kayo? Nano kayo? Sulu ning impyerno kayo. No kanya wari ing sulu ning impyerno. In the nether world,
underneath. Kasanting nanitang passage ng San Lucas, alang manyending sulukay, ba't kakabit siya king lalam ning pagkeran. Uling ingat yung king lalam, mo king pagkeran, ing makasalikot king lalam, nanuyang suluyang ibat king apinang. May nani naman yung microphone ko, lakas yun niya. Ibat siya king apinang Satanas, demonyo. O ba't kaya ulinging sulu ng St. Jude, iba't yaking apining espiritu naning gagawa ng St. Jude kaya katamo. St. Jude makes our life lighter. Kaya kabut sulu nun gagawa ng lighter, not darker, ing kaya katamong biye. Gagawa ni ing biye tamong St. Jude, lighter, not harder. O yan yung saup na kaya katamo. Potang lalapit tamo kaya, mga di pa saup. Hanggang malyari, abog na namong St. Jude, agawa na yung biye tamo, lighter, not darker, or lighter, not harder. King saup ng St. Jude, pinapagaan niya ang buhay ng sino mang tao na may pinagdadaanan. Hindi niya lalong pinahihirap ang buhay ng sino mang taong may pinagdadaanan sa buhay. Nung ingbye, maging yang lalong miserably, makalangi, makakawa, begging for one drop of water, ene aping St. Jude ita. Ene sulong St. Jude ita. Apine ning impyerno, sulunen ning demonyo. Inya, para ka na ako, ito pong gagawan dareng ngaliwa, kay ba't dang sinimba kang St. Jude? Nung nga papansin nyo, kay ba't dang sinimba kang St. Jude? Nanong gagawan dareng ngaliwa? May nani naman yung mic ko. Ala na yung baterya. Oy, very good. At least very observant kayo. Kay badang sinimba, muntalaking office. Sali lang kandila. Manyindila kang St. Jude. Balo da kaya, anya manyendilang kandila, uling is St. Jude ang tiyang sulo? I do not know. Anya very symbolical ya po in so many ways. Potang manyending kandila kang St. Jude kay ba't sinimba. Antita mo mawaring papayantabe king suluna. Papa enlighten king light na. And at the same time, paga na ka naniting kandila, anti tamo mo namang sulu. Nung makanano yang anting sulu is St. Jude. Tandaanan nyo, istong tutumpakya, istong tutrono niya, suluyang ibat king, o istong kakabit siya king lalam. Sano'y kaya kayong sulu? Ginoo, mitubod kang alagad, muna kaya kaking lugar apuntalan mo. Parati kang kayabemi, dapat burimong matupad. Burimo pang mitubod alagad mo muna kaya ka. May sadya king kaya kang pamagbisita. Ngami, ngening manalangin, Ginoo, paralakang talapagobra, king kaya kang pupul. Ginoo, paralakang tagapagobra, king kaya kang pupul. Para ka rin kaya kang pari, madre at katekista, aslaganan mo sa king kaya kang sala, banding aliwa, akit da ing aslag ning kaya kang sulu, kapamila tanda, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, paralakang talapagobra, king kaya kang pupul. Para karing sablamong apostol, maging mamula sanang anting patipati, dapot mayingat at magaling kesa karing asong gubat, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, paralakang talapagobra, king kaya kang pupul. Para karing sablang doktor, siyentipiko at artista,
mayagyag lasanang magsilbi king kekang ligaya, at panimunanda ikakayak ding sablang balayan. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, para lahang talapagobra, king kekang pupul. Para karing sablang pamilya, manatili lasanang tapat king tagimpan ning karelang lugod, ban maging talapatutula king ganap mong lugod. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, para lahang talapagobra, king kekang pupul. Tanggapan na sana ning Diyos ing kapasalamatan tamo, iuli no sana king kayaryanang maligaya, ring kapatad tamo mayango nabye, ipagkalam na sana ing kapag nasandaring pamisa, ipanalangin tala king Ginoo. Ginoo, para lahang talapagobra, king kekang pupul. Ngayon yaduan tamo yung sarili tamong kapagnasan. O ginumit mong ganaka, tanggapan mula sa ding kekeng panalangin ning kapasalamatan, safe travel, panalangin ning mig-birthday, panalangin special intention, panalangin para king speedy recovery, good health at healing, guidance and protection ning Banalaya Espiritu, at eternal repose na ring kaladwa. Atok yan, mila sana ring bakas ning kekanganak at pasipamunga kesanang mitmong kapibabatan. Iya, ing mete para kaya kami. Dapot, sinubling mebye, ban adalano ring sabla, king bie alang angga, nung nuya mabibiyet magari kapilan man. Amen.
Alakad tapo, paraging insenso. Manalangin kayo kapatad, baning kaya katamong dawon matanggap ya, arapaning Diyos, igpang mayupayang tutu. Tanggapan niya saning Ginoo iting dawon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyu, king kaya katang ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tamo, o igpaming miglalang, ding kalam mong iba't banwa, timawa no sana, ring kekeng puso, ban, makasuyo kekeka. Manano na sanang iting sakripisyong darawon, mi kaniting piyesta ng San Lucas, pagkalubno kaya kami ring bage, ikakayap mi, at tayrana kami king alang anggang ligaya, nung nuya magari Jesus, manggaman king alang angga, itiaduan mi, kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing ginuma na tiliya kaya kayo, At kaya ka, antimuri, iyat nayo ring puso yu. makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginu at Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan dakang parati at numan ka rin o igpa Diyos king alananga at lubos mayupaya. Tinatagme ing iglesia mo babo ring apostol ban talakadyang mitmong tetagan kapilan man anting tanda ning alang angga mong kabanalan ketiyatu at anting tanda ning mabiyeng ebanghelyong damdaman daring sabla kambering alang kupas alugod daralit miing alang patlod mong kapuryan makiabe kami king sablang koro ring anghel king banwa king daralit dang tagumpe at ngaming kakanta. Tunay kapin banaloyik pa, iking panibataning sablang kabanalan. Uli nanita pagparalampumi, pabanalan mula sana, dening ayin king espiritu mo. Ban para kaya kami malyari lang katawan at daya ning ginuming Yeso Kristo. Bayo yami daon kusang lub king pamaylasat kamatayan, king waning tinape, pepasalamat yakeka, piraso ne, at binyan na karing kayang disipulo nga na tanggapan yeti, ikongan at kananye.
Iting kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bat na ningapunan, kingwaning kalis, pasibay ang pepasalamat keka, binyene ing kalis karing kayang disipulo nga na tanggapan yeti, ikongan at minungko kaniti. Iti ing kalis, ing kanakong daya, ing daya ning bayo at alang anggang tipan. Ami bubu para kaya kayo at para karing sablang tao, ban keta mi patawaran laring kasalanan. Daptan yo'y tibilang kapigaganakan kanako. Ing misteryoning kasalpantayanan, Cristo Medea, Cristo Medea, at datang ing kawakasan ning pangaw. Yang ni gaganakan miyoyig pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebya ning anak mo, darawon miya kaya kaiting tinape ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan ing pepalyarian mo kami, matang pangtalakad arapan mo ban, sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamuwa mo. Kingi kami ngan sanang misulusulo, king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning banala espiritu. Ganakan me o pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban miganap yaking lugod. Kambening kaya kaming Papa Francisco, ning kaya kaming Obispo Florentino, at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepaynawan na, at manenayang pangasubling miya, at ding sablang mayangon na king biye, tanggapan mula sana king maligaya mong harapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alananga, van kayabe ng Mariing Birhen induna ning Diyos, kayabe ng San Jose akayang esposo, kayabe daring apostol at ding sablang santo, at inupad king malmong kaboryan king kekabaning panawon, puriyan dakat paligayan kapamilatan ng Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, ikpang mayupayang tutu, kagom ning banalay espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alang-angga. Ngani manalangin tang mit mong kapanaligan at lugod kingig pa, karinga manong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Amen.
atong ketang ingkayarian mo, ipamintuan yung loob mo. Ketiking yato at king banwa, ipamintuan yung loob mo. Ingkakana amin Aldo, Aldo, ibiyan mo ketang, ibiyan mo ketang, Aldo ngeni, at ipatawad mo ke kami di sa langit eka anting pamamak awat ni karinig kasalat ke kami emo ke ipa esawul kintuks nung ikabusking maro. Ikabus mo kami o ginuking sablang maro, malugod mong ipagkalub ing kapayapan king panawon mi, ban king kasaw paning kang pakalulo, parati kaming mikabus king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Hesus Kristong kaya kaming talapangabos. Uling keka ing kayaryan at ing kayupayan, at ing ligaya manggaman king alanganga. O ginuming Hesus Kristo, as sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan, lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko, babye ko kaya kayo. Emo sana babalik din kaya kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang iglesia. Pamayapan ng panbilugan ag pangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapanan ing ginuman at iliyasan, nakapilan man kaya kayo. At keka ang timurin. Ipakit tamo ngening mikakametong taking kapayapan. Nyoing kordero na ning Diyos, nyoing milalako, king kasalanan na ning yato, nuan laring mayayaos, king apuna na ning kordero. Gino, kumatampang tanggap keka, dapat yagkas niya yung amano mo, kumayap na ako.
Announcements. Our first Novena Mass in honor of our patron, St. Jude Thaddeus, is tomorrow, October 19, Saturday, to be presided by Reverend Father Jasper Sanita, Vice Chancellor, Archdiocese of San Fernando, Pampanga, with the Apostleship of Prayer as offerers. A motorcade procession of the holy images of St. Jude Thaddeus and Our Lady, the Queen of the Holy Rosary, will take place around Phase 1 after this Novena Mass. Details of our Novena Masses will be announced accordingly in our Masses. Thank you. Tumayo po tayo. Manalangin tamo, oy paming malugod, papagbanalan na kesana ning Eucharistiyang kaya kaming tinggap king kaya kang altar, at pasignanga na kami sana king kasalpantayanan ning Ebanghelyo, mi panaral kapamilatan ng San Lucas. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong Ginomi. Amen. So bukas po ikakalingwan kay bat na ning misa at inya pong prosesyon maka-pick up ya ing image ning St. Jude ang papayang ingindong birhen ning Santo Rosario, lumibot siya po king Phase 1A. Nung malyari po, lumwal ko ka rin kaya kayong baleba kanita akit na kayo at akit tiyempuan niya po itang potang mayari yung misa. At nung boriyo namang luwalyoreng larawan na rin kaya kayong apong St. Jude ang po pang Santo Rosario, malyari mo naman ang ponong bisa kong manyinding kandila kaya ngarap ning balayo, malyari mo naman. Inginu manatiliya kaya kayo At kaya ka, antimurin. at bendisyon na kayo ning Diyos. Amayupayang tutuing igpa, ang poning anak, ang poning banal ay Espiritu. Amen. Ing misa ning pangatumpak ni King Altar ng Apong Jude, mayari ne, umen ako King kapayapaan ng Kristo. Salamat, King Diyos.